Бурганаков кетти мынакей бисмилла деп. Бурганаков таалайдык экен. Исмайыл даярдап, Исмайыл чабат Чолпон ата. Байтору. Байтору Жанушканыкы экен. Жанушка даярдап, Жанушка чабат. Михайловкадан Мурас. 8-ci номер менен Мурас. Шоруков Мырзактык экен. Руслан даярдап, Ак Тилек чабат Танташ. Ошон менен 8 баш кетти. 8 баш. 3 айлампа, 3 айлампа. Глабыр өткөндө тоңдон биринчи келген. Глабыр деген жорго биринчи келген. Тоңдон. 5-ci номер Зокол Апраев Руслан экен. Üç aylampaga geçti mınaki. 8 baş, 8 baş. Üç aylampa. 3 aylampa. Üç aylampagına birinci aylampa бүтүп келатат. Тура берсе 3 aylampa бүтүп. 3 aylampa бүтүп. Bir aylampa бүтөт азыр 3 кетет. Üç aylampaga çabылат. Акырын жүрүп атат дейт. Акырын жүрүп атат. Temp tergile, tempti koşkula, Cumayeva vuruşup atat. Cumayeva'nın sıranı çoğuşta tempti koşmasınlar. Bayga verilmeyet bunday şu sefer. Çoğun jorgolardı dayarda vergile, çoğun jorgolardı. Сегизинчи номер туура эмес ход дейт. Карап тургула. Калыстар карагыла, жакшылап карагыла. Temp koşkula. Eylер aytkыла, temp bersin. Bunday bolboyt. Çuvaktın жоқтугу билинип атат. Азыр чубак болсо тепти көрсөтмөк. Могуларды 2 круг айланып салмак.
Хозяиндар айткыла, biraz temp босsun. Кызыгы жок болуп баратат. Атырдын уйкусу келип атат. Ой, улай не болуп кетти. Ulakçılar, ulak oynamaya dayanlanmışlar. Ulakçılar. İkinci aylan paketi. Üçke gidecek. İki, agresifte geçecek. İleri ait koygula biraz temp bozsun. Akırkı aylanpağa götesler hazır. Akırkı aylanpağa gettiler. Kırgızstan boyunca Canuşka'da akışım var. Sarıden'de. Aylanpağa geçti. Ayakı aylanpa. Последний круг. Ayakı aylanpağa. Çok jorgolar dayarday bergile. Çok jorgolardı dayarday bergile. Bugünkü tay çağırsa, kunan çağırsa, bunaki bizim kasıya kalsın, kası öyde kulağı tüplüktör alıp atat. Satığa oğu atat çinele kas. Tüpten öyde kara satığa. Kasıta giren atat çinele. Kasıya varımsa. Bunaki ayak aylanpağa gelecek. Son jorgolar dayar belgilab aqib. Bitta jorgo ayak aylanpağa kütüp kelatat. Beshta jorgonun seçimin kalıslar aytkandan keyin gana жазабыз. Kalıslar aytat, anan жазабыз. Karap turgular. Etki jerde kıyın көзүрлөр турат. Ortada oturgan kıyın көзүрлөр. Kalpa kiyip kirбейби. Soңдон келген Исикөл областынын төрагасы өзү башкаруу катышат. Өзү карап атат. Bunaki karap turgular. Kalыстардын çeçiminden keyin aytabız. Bunaki birinci aytıp atıp Canışkan'ı maktасам